agis gua, Pin. Piraku jemaes makan roti. Bener, Pin, aing tengah makan. Punya kemana sih ya? Kalipak gua. Betul aing perija tadi karaki ngakan ceutik tenggorokan aing kebesekeun Pin aing nitipnya. Awas dia ada akan koncepret dia. Pin, udah kos gitu amat sih, aing dicengakan. Si aing dikenyal. Kita buktiin bungkusnya doang. Si aing kenyal, si tadi aing main game bae. Si agis gua, Pin. Piraku jemaes makan roti. Bener, Pin, aing tengah makan. Punya kemana sih ya? Kalipak gua. Idi, rezeki anak soleh, roti menang, minuman menang. Baliklah. Di mana yuk minuman aing? Karena kita tinggalkan sakeurang laju leungit teh. Aing mah nuduh ke si Apin. Anu ngakan sama si Agis brengsek teh budak. Poe mah aing lapar jasa aduh aing pusing. Hai guys. Nggak apa-apa, udah nggak apa-apa, ayo gerak. Hai guys, poe mah keur sibuk untuk semplot ngupload. Oke. Hai. Ya, pantengin terus channel kami. Lagi. TV jangan lupa like, komen dan subscribe.